Kapag una po nga man tadi Joseph Lodin, opoy kasi Joseph Lodin iti tikid minggu kivana po hazaw da supo deka otodo. Iti no, hazaw kapag una po da sino nga iaitan titak do tama. Joseph Lodin na po dito pinay ko nga akon ko da iti pagunta ko Malaysia da paingizon na babay no, dahil in Thailand. Nadi kiba niti timpu daw da agumu teka niti hivang timpu manupu da hazaw hobi padi bagya da bay no niti tu han ko sa papatod da hazaw maza da email no po mika dinongo dia su pinibasan da gay diti no di na iho no kada hivay papatonggoy do ngan di hazaw hazok di hazaw oiton di hazaw isay minanupu isay minanodo nambo kada pinapotip patanggaza naging avi santab di kapayhan ko kamay da hazaw vago nudi mingkano Joseph Lodin iti hazaw iaitan titak do tama isa hazaw na naikat binasi oiton iti kagumpit da mohoing ako na po ko mohoing takaw sandi dahil pamagunan iti nga mohoing takaw dahil minamangon da tavan tana kang kuda bo nga ko ka di Joseph Lodin iti dahil hazaw daw titak da tama kinango takaw hazaw natay mo da sa imban bos kadazan teko RTM Sinapo ang sinogit liho asam tumuntu noy kotno timpu madaat songin hoso o tombohog monosop bohobo dovaik pointopis doy usak tuni kolokok do bosing tu ong siko kisak do pavus humaud do koluang dau ong siko ong musiko do titaak mantad sabat itino nga bibotik togingo doy ko posizon monsiko o monsiko tu kakalpoy mizaw toko monibat monong ko to diti titak dotama giningoh do buhan kumisaw do'y tabang ni tabang di zombie tuon do mamabang o siko o musiko do titaak mantar sabah itino nga bibotik togingo doy oposizon musiko o musiko tu kakapoy mizaw toko monivat monong ko to wot iti titak dotama na nongo dia zu tapi nai hazaw nakapagoda hazaw vagoda kadazan sinupu di tapi nai Joseph Lodin sa dua tadan mentadhud Thailand na minanupu nga han na nakaikat maza the email katawadan Joseph maza date Facebook mungkin
Tapi na pengabi hozo tauvi no diti manta di Joseph Lodin insan pavago hozo vago di sido i aitan kotumbasay. Nabuhas dati no puhas dati kotumbazanu nonguzo ngabi ikahansanan no sigot ni pido tongogingo nogo nitan doy kontingaan sunduban wasi tumonong pohay toluay pemusabay do tahom ahom tiah komiku kotumbasay siyaw sondi kanu manakadai kotumbasay ahan toinu konunu toku bangon songkwa potuki navas tau tukadon gisomdo odimpatan di kotumbasaan doi diaw sondi kapanak diaw kahantasan. Umaban ngabi di mogunda atiyaw tongki sonu tu isiyaw no ikanu managubang tangagagut di manangon yaw kuno ono pinulokistu itinotinungkusan mantan sabat sundung ahong po tuko susaan asang kadnunung o tumbasaan ko kada ko tigavo kada kong tingaw kinavo kotumbasay no doy diaw sondi minamangu dihidon kumay disido kotumbasay no doy diaw sondi Nongo deso hazo manta di Joseph Lodin kotumbasay